okayfm 101.7. Na mama mi kwadi nkomo we na me nsamra mesa ba mo nche me da mo ase. Akuapem North. Akuapem North you pray. Die AC wo ho no enye anika. Na ye nkwadi nkomo kakra. Me wo video bi a macho ni no ene wono a wo ma instructions. Na se wana kwafa macho ni ba yo wo se han yenti wo ubetimi atowa ba. We electoral commission abayi wadwuma ba wo ye say a ye ni aya ba no de ye mpene bema bi na wo pa hwe bema na betense no mema wo de wo mo Ghana ha. Wie na menko ya boatma aboage dankwa eye women's organizer Akuapem North Emma MPP amanyokuo no ya boatma aboage dankwa mema wa kire no pay Mejo so papa na bokode Macho Akuapem da Roma me huye na Macho mi din ye awo boatma awo ya boatma na kire se o papa de ne to omame Neto omame asanti akem adom hwehene wie awo ya boatma odin e dedodo na wo ede na esi wo yi yo wafa anopai du bisami a masam aya ahodwuru na aya ahometew me fitibe awo me Akuapem ha na matna mereko many kakra mereko 50 years na saasem achiwe Akuapem no for dey din sida say yakoto MPP aba na obiabesia me ko assembly 2007 matna assembly wa ya adwuma assembly woman na me nemwa na me dia beduha na yareto aba na Macho men fukura impre gina me so say wo bebro me mitwa me ho a enye Macho manfo a wo mfiri nini baby a wo fi wo se owura Sammy Awuku na de won bai eye di kane keke na je se eye atesema wo mo kan ya na se wo mo de to wo mantu no muto ba ku no di mpre ni gina me so no ka kire ni se Sammy ye nkwasiade a metini ato ma aba no as a lecture officer ba me ye nkwasiade obegwa me na kire se ada wode wo mo ba ho as national organizer na se committee a yete ya mo hwe abato so no bia eho na yede yewura sameto ye no nim se bia trouble bebenti na wode wo mo ba ye se ne titie mpacho onka committee ni ho bi nemo maba na yeto no no wukodu police station wa ade a waya ni se eye Sammy Awuku ni Amadokuya aba na woreto enti wobetu Amadokuya enti obia nto Sammy Awuku enti aba na yekoto no de yanto no police station aba yeto no Amadokuya ene Sammy Awuku na me bo wo Amadokuya ana wonim se wo ni Amadokuya na aye adwuma ne de die na ayi away se abato a mobri beto abeyi emobekọ primaries ne enuru so ye so ya hade sana che ubi so biya sana obeka kire na eba sa no de na moyeye mi bi ne eba sa no baby a wode me train no na efe ni yenyane nti mi timi ye bia na ne kai no mi gwantena me kai mu na me bebo e chairman na manye se ne ekoso no eyehu but me fu be do so har me wode me to ase ho efi safra kosi adokwanta kosi adoso ene aboabo enti me fu be do so har na me hu se na soro hakura de ene ne kankan enti no me go committee chairman na manye se ne ekoso nti maaba ade tie no me sambo na manye obisa mi se mekwa na na mi se nipa wata me na wode ato one platform so say se me koye election na want to abomro me de na ede na makọ enti ofre meeting na yentena se na yehu nya ye beka de nya ye be ansa ne atiaso wanye me bajo me bo na ensem we nyina ekoso yi constituency chairman wo constituency secretary wo constituency women's organizer mo before some mo be kwakoto aba no mo anhia amfa hye ngu akwam me paso yesia ide hye gu akwam nya ye ka nyina wo minutes wa committee secretary wo hu minutes
constituency chairman nankasa onu wo kwehia no wo baabi wo de car cross no left and right the ni say things no oni amani ohun ni mo frɛ na oni abeka ne dia kire enu ye ho anum ne kwaye sa aya macho man fo ne won a wo fi national security wo fi nya wo de won begu yen so okrom ran won na ye sa aduma okayfm 1 2 1 ebe ba asa no mutimi bo mpanimfo amane yewura dwombo adunum yewura Evans ni makonum director of elections no mutimi bo emu bia amane chairman national chairman no na regional no ne ade regional chairman mo bona amane Jeff no nyina no o nimde ekoso yo no me das no kwari semni eme asam na nkasa no ale ba na de ni Frank abai dan asam kasi besi a aya na Frank esiso enti ade ni Frank abai no ye kohia wo national ama ye wura jombo adu ene ye wura ni makom tenase eka asam no na eho na asam na wokan ne ho na man se ne ho ase na so no ekoya duduwa na ye dia ba asam pa ekopie ye wura jombo adu ne ye wura Evans mu animu yo pato asam ekopie won anim ne se enipa bi akoye petition ama won se election committee ye pese ye disqualify enkofu bi efim a wonte won ho ase enti yemra na ye meka ho asem enti yakoye no na eyampa committee no ye hu nipa 160 ana wokita forms a enye form a efi Akuapem North eno so a enfi national eno so a ye hu ba bi efi enti meka nse bi a foreign materials enti ye ya say ye ri sankofo no esi nchen enti yakoye na national ka say sese no obia offer foreign material no na won complain say wonya forms nto enti ya mehwehwem na yemfa won yenya won no won contest ana afei obi a we 60 years so apply for youth organizer e we Akuapem a ya manenko yes obi a ontimi na ntew sese ensami ya nwuran any MPP mra emmo ahia wo babia entina yanti ase nti yasan betna as a committee ena ye vetting esan inviting nkofo no initially ye invite won kwa won amane yasan ma won chance mo wo bai ebi mo be kasai ebi mo ame kasa ni nyina wo minute nti ya no so ye gina ni ye nipa be ye 50 ena ye hye nipa wo be call elections ni nyina din group paper so ye de come a notice of pool nti ya no achi ya kwakoto abai ena manti ni won aka ho ni se won pene nti obi a ono wan disqualify no kwa wokodu police station wa no wa akofa na ba se won beginem wo kese wo mpene a no wo hunahuna no wagwan no wo di onipa na semu nti mra na ye kwahye ne de any MPP constitution ne de yamfa anya adwuma wo Akuapem North se abato be na mo to a polling station na se area coordinators ne de anane bienu nyina no wo mo de matwofo bai mpacho polling station ya de yenya call coordinators cry police station ne kura na nsiye na ade ne ma police station no eye hu sa meje na di sa nipa opesa oba no ye Sammy Awuku interest na wa show na wa yi nanim no ene na akofa so ha nyina aba because we tititi ayeto aba wa ha o ma mu yi sa se ni di nsiya na ba sa ono no owura kwajobu aten na wodi ni si new jabe ni buy so medi committee na anim no ono de won afa na amakora anke because ono sesi na adwene se ne ati bia no ono kwa na adwene no de be ye adwuma ofa committee na adwene ye adwuma na mami Sammy awabo ni din yabo ababai abato mo ye police station no abato se no o ho na no ni ho me pa cho se ye nyina ye nyamufra aboa ni huhu no de ye na afu enti ho ni ho na wabo ni din a wonim se Sammy we di national leadership na ni mo ache wogusua na ogusua so wo oye na ono ne de na free Akuapem North me pacho se me papa be fi Akuapem North okay papa fi Mampong Akuapem Mampong oh I see na ya te se mo de asem na akoda court se court ntwa ban ma na wonfa tabro nto so
Me pacho any day me hwehwe. Okay. Na mom ni aya catch the committee chairman ne say. Sani ani pa ne tata aye nti anka omayen fra meeting yen sena se. Na yenhu say ni aya kai say ye beye wo meeting na se. Enye no na wako odi akoye adwuma. Nti yen sama back to the table. Na yen sena se yen hyehyɛ no na yen make sure say hyehyɛ ya yen nyina ye gyatum no. Eno na ye de kwakoto aban. Eno na wanya okosi yen achi koye acclamation wo police stations ni nyina. Ah, me ba jo me bo. Police station ni nyina no mo anto aba. Ye tu bi ena basa nti ye gyae na ka bi. Say ye nyina ye sa metna se. Na ye hu ni ye be ya ye be koye ni. Ena wanye oso ntimi nye. No no di ni awake so be ye na ni an obeye. Nti ye bo ya mo obeto aba. Yes mo chairman, nya mo chairman na owo new dwaben ho no a wono ho no the constituency no e de obe committee chairman no wono no ho no kra wo mo de court no. Ono a ni a ono ni ho wadi akokọ ni oye wo ho na edi ni wa beye wo ha. Ni oye wo ho na basa si wo. Eni edi ni wa beye wo ha. Wa bebo game. I see. Edi say ya no e de asem because mpanimfo tie pa de asem na mo ka e de a kire mpanimfo wo bra wo mo tie mu yi. Yo wada roba so wa mam sa kwanye ya mesre MPP mpanimfo sese ye ni abrese ye be break 8 ni dia enye ho adwuma ne yere ye kra no kwaresem ese wo frɛ Akuapem North mpanimfo chairman no MP no owura Sammy Awuku ompe ni ho abedi asem yi na woni mpanimfo nyina tena se na ya ka asem na sunje because oten bi odi abetu Akuapem mu han enne obi ni niya fia won ti nkasa MPP for komeno kasa yi enipa egu mi fi han say ye ti so na ahwanke be ho enti mesre MPP mpanifo say ne ya wo fre nipa ni nyinara wo ho abedi asem yim na won ye ntena se ne ye nkasa mo na asumdwei imra anya saade ya mo betese manka ne be si wo Akuapem mu han ere nya asempa O me dwen say we yakofa Macho no we so akofa Macho say Macho ndi o mabu no obi ade aba na akwa akofa sempa ma organizer ama ye adwuma abua party na nyankopon adom yenya ba more than 26,000 in the face of an independent candidate na sa uma obi di mpre be gram so say omromia na party no ye pani ya na say ye pese party ni say Nika say nyina mani bonsu. Mirisu na me na okasai. Adenti na say yegu yem party. Adenti na say yegu yem party. Because of tumia obi penti. Na sama dokuya no kura onko biye mu kura mpo a. Yeri ye album lawyer bu afobreso. Amadokuya afa ne ho amegem. Ye album ni wie. No konkrofo no no wonko kasai. Iti sa opesa uba. Ye album ni wie a. Brankofo no onyame aye wadom yetu abawie wanya baabi pa akose nti ukiteska onyame adom ukitenyansa ukitenimdie wonim sania woni nipa kasa nti uko nipa no wana no wonko kasa me je me di se wa asem beto obi akoma so no watu aba ama den gidi aden den yeje MPP fu den yeje awo ya abotuma aboaje danko ameda ase no pen mi so me da ase meja bisime da ase pa awo ya aboatema aboaje dankwa eye women's organizer edema Akuapem North MPP abatuo no hunsem na agent entreha ewo ho no okay 101.7 okayfm 101.7